I evo nas u 10. epizodi. Mislim, ovo nije epizoda, ovo je specijal epizoda i hoću ja da vam kažem da neće biti Marijana u narednih 10 tipova. Dobra je doće, ali da, neće ga biti. Biće mene. Svima onima kojim je Marijan draži od mene mogu slobodno da odu gledat drugi video. Jer očito mi je Marijan draži od mene. I evo vidi ispred njom sam upisao. Dobre. I zašto ja snimam ovo? Pa eto da vas uputim da neće biti Marijana jer kao što sam objasnio da on, ne nisam vam to objasnio, on živi daleko, mislim ne toliko daleko, ali ne da mi se ići. Ne da mi se ići. Ne da mi se ići tamo daleko, lik je daleko stvarno. Tamo. On je tamo. Ja sam tu. I eto, Marijane, ako gledaš ovo, ništa, odbij. I možda promijenim ime kanala u neko zanimljivije, bolje, kraće, ovo je predugačko. I to je to, budite mi lijepi, pametni, krasni, pametni, do iduće epizode koja će biti uskoro, bez Marijana, ili možda s njim viću.